Mai ngā takutai o Aotearoa ki ngā whenua tawhito o Latin America, kei te pāngia te ao whānui e ngā pānga o te panonitanga āhuarangi. The Central American Dry Corridor, which is a specific, very sensitive region that is semi-arid. You can grow crops there, but it's getting drier every time because of climate impacts. We need to find ways to help mitigate the significant events that are coming, and they're not only in our area, they're all over the world. Mō te tauihu, kua kitea ngā iwi i ngā panonitanga ki te whenua, ki te moana. We've had them all, from earthquakes, from kaikaunihera, you go right through droughts, fires, and we've just recently had significant flood in the Tasman district. Nō pipiri me hurai o tēnei tau, i pā tētahi raupapa o ngā āhuarangi mōrearea kotahi te rautau ki te tauihu. Arā, ngā ua nui, ngā waipuke me ngā haukaha i whakamate i ngā whare me ngā tuapapa, ā i tukuna ngā whānau maha kia wehe i ō rātou kāinga. It's a $300 million bill. The point is that these very significant events are happening. They're very expensive, the remedial work. Can we do things in a longer term that would assist in mitigating these events? And that means you have to spend money every year as against 300 million in a year or two. So we need to have that debate. Ko te belei, he tohunga mō ngā āhuarangi, kua rere mai i Mehiko ki te tai atu ki te hui UN Adaptation Futures i o tautahi, kei reira hoki a Paul Morgan me ētahi atu e kawe ana i ngā kōrero o rātou hapori ki te ao whānui. There's a lot of vulnerability in the region, especially the region has a lot of Mayan Indigenous populations. E pāngia ana ngā hapori māia ki Guatemala e ngā pānga kino o ngā take āhuarangi. Sometimes when they displace them and put them in another land, it puts them in a more vulnerable situation because the land might not be, you cannot grow crops or you're farther away from a water source or grid line. So that can bring a lot of social conflicts. E tuku whakamānoa ana raua ki te kaupapa o te wiki nei, arā ko Adaptation Futures, me te whaiwahi ki te whakaputa i ngā pānga o te panonitanga āhuarangi ki o raua rohe, me te kohi-kohi mā tauranga i ngā whiako o ētahi atu iwi. It's held every 2 years, and I think it helps shine a spotlight on the different challenges of adaptation, but also on the massive amount of work that is being done in different regions. At our whānau hapu iwi level, at our community level, we need to really broaden that conversation to plan our adaptation and mitigation of the significant events that are happening. Stop talking about it and actually get on with it. Tāria te wā, ka ki te ngāhua ka puta mai i te hui nei, mō ēnei hapori. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.